Evo ovako, sad ću vam pokazati kako da prebojite očila u Photoshopu. Sada otvorite vaš fajl, već šta želite da uradite. To je u mom slučaju ovo. Ja evo ove oči želim da prebojim. Sad na primjer uzmite ovaj, to najbolje vam je, i uzmite ovo. I polako, znači vajte pazite, ako nešto preskočite, može se to popraviti. Evo ga, ja sam dobro. Ovo crno, to možete i označite i ne morate ako nećete. Ali mislim da mi je lakše ako označite. Sad idete image i color balance. Ili Ctrl+B. I sad vi tražite boju očiju koju želite prebojiti. Na primjer, ne valja, ne. Primjer, želim ovu. Ovako i evo ovako želim. I vidite, to vam je to. A možda vam ovo okolo nije nešto dobro, onda idete desni klik, deselect i označite ovo bijelo polje ako njega želite da prebojite. Mislim da nik neće to raditi, ali da pokažem. Sad isto. Image. Sad samo... Jel ovo? Nije. Mislim da možete i ovdje. Vajte se. Neću. Evo ga. Ako je dobro. I ok. I to je to. Deselect. I sad samo file, save as i saveati. I to je to. Sad da vam pokažemo od kojega smo napravili šta. Samo malo. Od ovih očiju smo napravili ovo. Vi možete drugčije probojati, ali... I to je to. Sve od mene. Ćao.